Ministério Negosiu Estranjeiru no Koperasaun destaca a importância konaba planu estratéjiku, komunidade política no Seguransa ASEAN. Ia quarta-ne Ministério Negosiu Estranjeiru no Koperasaun hamutu com a Agência Cooperação Internacional do Japão, Kazaica e Timor-Leste realiza cerimônia abertura do seminário konaba plano estratégico komunidade política no Seguransa ASEAN nebe halau ya Salão Nobre MNEK durante Lorontolo. Vice-ministra para Assunto ASEAN Milena Ranzel ia em discurso hatete seminário idane importante tebe so dia libur oficial sira usilina Ministério sira no agência sira o dia klian serne compreensão konaba ASEAN konaba hari komunidade tur visão ASEANia ba plano estratégico komunidade política no segurança ASEAN. The objective of this workshop extends beyond simply understanding the contents of the APAC strategic plan. More importantly, it aims to translate regional commitments into practical national actions and meaningful outcomes. Over the next 3 days, we encourage all participants to engage actively in the discussion, share your institutional perspective, and identify concrete areas where your respective ministries and agencies can contribute effectively to the implementation of the APAC strategic plan. Ia fatinganesang embasador Japão e Timor-Leste no adjunto secretário-geral ASEAN ba komunidade política no segurança ASEAN Dato Astan Abdul Dehang seminarnya sayanesang passo concreto hodi hameti envolvimento Timor-Leste nia ia komunidade política no segurança ASEAN nia. Japan and ASEAN have been close partners for more than 5 decades. In the political and security field, Japan has engaged actively through frameworks such as the ASEAN Plus 3, the East Asia Summit, the ASEAN Regional Forum, and the ASEAN Defense Ministers Meeting Plus. Once again, I would also like to make a special mention of the role Japan has been playing in the last decades. Now and here it is with Timor-Leste, but throughout the decades with each of us, members of the ASEAN community. Partnerships with organizations such as JICA, development partners such as Japan, play an important role in strengthening national capacities and supporting ASEAN community building efforts. I wish you all a productive and successful workshop. Thank you. Fuano infalicata Japão apoia ona Timor-Leste desde país ne hetanine independência lihusi cooperação bilateral sira e domínio político, segurança, agricultura no área selutang. Luciano Amaral, GMN.